Katubasuhuze abakunzi b'Intare Official, muraho murakomeye, katubifurize gukomeza kugubwa neza, kugira Imana n'amafaranga. Tunababwira yuko ibintu byakomeje gukomera ya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho intare zasarangwe n'ubundi zikomeje kwadvansinga. Ubona yuko ibice bigiye bitandukanye n'ubundi, yaba muri teritwari ya Masisi, muri teritwari ya Walikale, teritwari ya Rucuro, teritwari ya Rubero, ibice birimo za Fizi, Uvira, Mwenga n'ahandi henshi twavuga. Ubona ko intare zasarangwe n'ubundi zikomeje gukora ibikorwa n'ubundi twavuga bidasanzwe. Ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bari bazi yuko ibintu bijyanye n'imirwano bishobora kuba bigiye guhagarara hejuru biriya bintu bya Doha, ariko bantu bacu, bantu banjye, ndababwira ko ibintu birakaze, noneho tena byongeye gukomera, kuko intare zasarangwe noneho zongeye kongera umuvuduko. Turaje kugira ngo turebere hamwe uwo muvuduko wa M23 uherereye, uri mu bihe bice, ibice bigiye bitandukanye n'ubundi turaje tubabwire uriya muvuduko urihe. Abakamandazi n'ubundi habayeho donc ikintu cyo navuga, ubona ko hagiye hongerwa abasirikare mu bice bigiye bitandukanye. Nk'ubu reka mbahereze nk'urugero, kuko nk'amabatayo ari muri hariya za Nyabyondo bongeyemo ingabo, bataliyani ziri muri hariya muri gice cya za Mpeti, na harimo za Mpeti uzana na za Minzeze n'ubundi. Ubona ko M23 yakomeje kongera abandi basirikare n'ubundi, ubona ko baje kuramforusa ariko n'ibikoresho biremereye. Abandi barwanyi n'ubundi bakomeje gushamburiya. Ndaje kugira ngo ino nkuru inze kuyivuga mu buryo navuga busesenguye, cyangwa uburyo navuga sinzi uburyo inza kuyivugamo, kuko abarwanyi bo muri Semusenyatura gihariya kwa Dominique Ndaruhutse, ubona yuko bakomeje guhangana bo ubwabo. Ibi bintu sinzi uburyo umuntu ari buze kubivugamo. Ubona ko hari abarwanyi benshi, nongere mbivuge ngo benshi bakomeretse, ndetse n'aba FDL nabo benshi ubona ko bagiye bakomereka, abandi bafashwe matekwa, abandi barashwe bagapfa. Ibi ni byagiye bibera muri groupement Bukombo. Ubona ko intare zasarambwe rwose zakoze ikintu cyo twakwita ko ari agashya kadasanzwe, bagiye bakorera abarwanyi bo muri za Semusenyatura, bari abo kwa Dominique Ndaruhutse. Hariya za Kazinga n'ubundi ni muri za Katoyi. Ubona ko abarwanyi n'ubundi ba M23 bakomeje gukora agashya hariya n'ubundi, birukansa banakora mu operation ameze neza hariya muri Kazinga. Ubwo Wazalendo n'uriya mutwe wundi bagiye bameze nk'aho bari kumwe wa APSLS babashije kuraswa n'ubundi, birukanwa hariya muri za Kazinga. Ubona ko ari ibintu nabyo twavuga yuko kuko muri iki gicamunsi mu masaha yo mu masaha 7 gutyo, abarwanyi bo muri Nyatura babashije kuza kugaba ibitero kuri M23 ari za Kazinga, ariko M23 ibasubiza inyuma. Ni igitero kitari cyoroshye, kuko bari bazanye mashinigani enye, bazana RPG 9, barafite bitero mugi ebyiri, ku kibera iki era mugi zijya zikunda kuba nkeya kuri mashinigani. Ubu ngubu ntabwo isoko ryayo isiri flooding ebyiri na 12 bari bafite, bazana amahese mugi menshi. Ariko noneho baje gusanga M23 ifite za eteto, ifite donc za mortier 60, zo mortier 80, ndetse ifite na za 12. Irabarasa basubira inyuma na bimwe mu bikoresho, na ya mortier barafite na mortier, warazana bafite na mortier 60. Iyo mortier 60 babashije kuyita hariya hafi ya Kazinga. Abarwanyi 6 nibo babiguyemo, ndetse ku ruhande rwa M23 haza gukomereka umusirikare wa M23 akomereka mu mbavu.
hari amakuru avuga ko hari n'undi babashije nawe gukomeretsa, ni ukuvuga ngo bamukomerekeje nawe mu kaguru, mu gihe izira Wazalendo zabashije gupoetinga cyangwa gupfa, ariko nazo zabashije gukomeretsa umusirikare wa M23 mu mbavu wari uri kurasisha mashinigani, ariko abo bita ngo nibarana imbunda bayigumaho n'ubundi bakomeza kwirasisha. Ibyo ni byabera hafi ya za Kazinga, ubona ko ibintu byari bikomeye n'ubundi muri ano masaha, ariko ibintu bikaba bikomeje koroha n'ubundi. Navuga ko M23 iri kugenda ibyoroshye. Operation rero nk'uko twanabivuze zakomeje ariya muri teritwari ya Walikale. Ubona yuko n'ubundi operation zikomeje ariya muri teritwari ya Walikale, aho abarwanyi ba APCLS NDC Renove bakomeje kwikarakaza. Ubona ko bashaka kugira ngo baze kugaba ibitero n'ubundi mu bice birimo M23, ariko ukabona ko M23 n'ubundi ikomeje nabo kubakubita inshuro, kubarasa mu buryo navuga buhambaye, mu buryo buremereye. Ndetse ukabona ko ari muri groupe Makizimba M23 imaze kuhatereka imbunda zigera muri 18 ziremereye, kandi zose ziri kureba muri pinga. Bivugitse ngo pinga ishobora kuba pinga ya pinga itari pinga, yari pinga ya kera. Nuko ngo hari ubwicanyi n'ubundi bukomeje gukorwa, kuko nk'uko twaje kubivugaho hari abantu bafashwe bacuruzaga inka, bavuga ko bacururiza M23, baza gufungirwa hariya pinga. Ubona yuko mu byo M23 ubona ihangayikishijwe nabyo ari ukugira ngo ibintu bijyanye n'ipfungwa n'ubundi bibashe kubafungura. Abandi bose bagenda bagiriza ibibazo bigiye bitandukanye n'ubundi barebe ko ibibazo byabasha kubavaho, ariko ubona ko ari ibibazo bya politiki, apana kuba ari ibibazo biri personnel. Abantu 9 nibo bafashwe barafungwa. Hari abagurishaga inkweto z'amaplastike, bodaboda, amabote, izo bita za Mukasa, izo bita za Mwamini, izo bita za Anita, izo ngizo barazigurishaga, ariko bazikura Kampala bakaza bakazizungurukana no mu mujyi wa Goma, ubundi bakazimanura bari kuzerekeza pinga. Kuko buriya pinga ugiye ureba neza usanga yuko kubijyanye n'inkweto za plastike cyangwa muri Walikale yose ndetse n'agace ka Masisi gasa naho kegereye Walikale, ubona ko zira nkweto za plastike arizo nkweto ziri preference, izo nkweto ubona zikenewe. Izo nkweto zikenewe hejuru uko nago zinjira mu amazi, kandi ukareba ni igice kigiye kirimo ibishanga. Abo bantu rero bagiye bafungwa, bamwe bazana inka, abandi bakazana inkweto za bodaboda bakazizana muri biriya bice, ariko babashije kugera muri pinga n'ubundi barafungwa. Ibyo byumvikana yuko muri pinga hakomeje kubamo ibintu twakwita ngo nironda karere, nironda koko. Ubona yuko umuntu utavuka kugira ngo aze kuhakorera activite n'ubundi ubona ko ari ibintu biremereye kandi bigoranye. Hariya muri pinga n'ubundi ubona ko ingabo za M23 zakomeje kwegera, kandi zikaba zamaze gutereka ibibunda biremereye. Abantu bongeye gushimutwa n'ubundi muri teritwari ya Nyiragongo, ni muri groupe ya Munigi, n'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana. Mu bashimuswa harimo notable wa groupe ya Kibati, yafatiwe muri Kiyisi ari mu nzira atahavuye iwe. Kugeza n'ubu ntawe uramenya aho aherereye. Abandi basore 3 nabo bari baturutse nabo batwawe ubwo bari bavuye mu nama ya Alliance Fleuve Congo M23. Abasore nabo muri groupe ya Muja, ni muri village ya Bugamba ya Kabishi. Abaturage ba Nyiragongo baratabaza ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo M23 kongera imbaraga kubacungira umutekano
kuko wazalendo bakomeje kubibasira. Ahangaha ubona yuko wazalendo n'ubundi bakomeje kwibasira abaturage bo mu bice bigiye bitandukanye bya hariya, babashinja bamwe na bamwe ati mwebwe mukorana na M23, nk'aba ngaba basore batatu babatwaye bavuga ati mwari mwagiye mu nama za M23 ariko habayemo n'ikintu cya recruitment. Icyo kintu cya recruitment nimwe muje kugira ngo mutangire kurekrita, barabajyana kugeza amagingo yanga nta muntu uramenya ngo bagiye. Notable wo muri groupement ya Kibati avuye mu kisi kwinywera kabanyorihogo nyine kamanura muno kari kunyoranyora kakamanuka, nawe yabashije gufatwa ariko kugeza amagingo yangaya nta muntu uramenya ngo yafatiwe ari he, kuko aracyakomeze gushakishwa ariko ntaraboneka. Izo ngibyo rero ukabona ko nabyo ari mu byazaniye panike abaturage bo muri kiriya gice, anariho basaba M23 bayibwira ati nimwe babyeyi bacu, nimwe muri ahangaha, nimwe tugomba kubwira buri kintu cyose, mudufashe kugira ngo tumenye aho tuzadushakira umuntu wacu wabashije gufatwa akajyanwa anotage cyangwa agashimutwa. Ati ikindi twababwira nuko mugomba kongera imbaraga mu bice by'ahangaha muri Nyiragongo, kuko ni igice ubona ko wazalendo bakibasiriye cyane, baza kukigabamo ibitero, baza kwica abaturage ndetse no gupiya imitungo y'abaturage, n'abaturage nabo bakomeza gusaba bavuga bati mutugirire ikigongwe, murebe ko wenda mwatwoherereza ingabo n'ubundi hano muri Nyiragongo ku bwinshi. Twabonye muzana polisi, harimo na local defense zohorwa na Colonel Badacoka, turebe yuko wenda twahumekaho kabiri. Igisubizo kuri M23 ntabwo cyari cyaboneka, ariko ndemeza nashidikanya yuko kizaboneka. Aha anga wenda reka tuwave nkuko twanabivuzeho uno munsi muri territoire ya Uvira, agace ka Baraka hiriwemo imyigaragambyo kuko nta moto yigeze igaragara, nta bisi yigeze igaragara, nta mucuruzi wigeze ugaragara, imiryango mpuzamahanga yaba iri kuri UN ntigeze hagaragara, bavuga ko bari gufasha Perezida Gisegeti Kirombo. Reka mbivuge neza, Perezida Antoine Felix Gisegeti Kirombo cyangwa Kirumbo, bavuga ko bamufashije ibihe birebire ariko akaba akomeje kubamarira umuryango. Reka nsuhuze imiryango yose ya za wazalendo n'ubundi itaravuye muri Goma, M23 ikaba ikomeje kubacungira umutekano, ariko niba muzi ahantu bagiye bashyira utubunda, mugerageze kurangira M23 utwo tubunda igire gutya ngo idushire nk'ahangaha, nimara kudushyira nk'ahangaha igendere ahantu ho yatubika, tugende tuhabe, tuzafasha n'abandi bana bari inyuma zacu. Twikomereze hariya, ni ukuvuga ngo uwasohoye itangazo ni umwe witwa ngo ni Aben Chakubuta Kakozi Njonjongonda, perezida wa sosiyete sivile wa Baraka, avuga ko nta bintu bijyanye n'ibijyanye no kwishima, ibijyanye no kuba wajya mu kabari ukabanywa ugatahira igihe ushakiye, ibyo ngibyo bitarimo. Mu gihe bo ngo bari guserebura kuba M23 bayobowe na General Gasita batari bagera mu mujyi wa Uvira. Urumva ko ibintu ntabwo bikomeje koroha n'ubundi, kandi donc celebration twavuga ni celebration yo kwishimira ko M23 itarageramo, ariko bagaserebura n'ubundi bari kwiruka mu bo badashaka, bavuga ko ari umututsi ko batamushaka, n'ubundi ukabona ko nayo ari celebration n'ubundi nayo bashobora gukora bariya bahungu.
urusaku rw'amasasu ubundi rwakomeje kumvikana komeye rwumvikanye muri lokalite zitandukanye zo mu nkengero ya Uvira. Twanabivuze n'ubundi mu kiganiro makuru twakoze mu gitondo, ariko muri Kiribura na Miyanda, Kavimvira, Mulongwe, Kimanga, Kalundu na Songo ni ahantu kugeza amagingo ahangaha hakomeje kuvugira urusaku rw'amasasu, urusaku rw'imbunda, bavuga ko bari kwamagana kuba General Gasita yamaze kuhagera. Reka mbahereze ano makuru, mbona ko ari amakuru mashyashya. Umwe mu bajenerali ba Wazalendo utaramenyekana amazina arasiwe ku kiraro cya Bushahara, ngo ni umujenerali wo muri Wazalendo Nyatura abazungu, arasiwe ku kiraro cya Bushahara uvuye ahantu bita Karungu, uri kumanuka uri kwerekera, ngo yari ari kwerekera hamwe n'ama escortage ye, ari kwerekera ahantu bita Kamatembe, ngo akimara kwambuka ikiraro cya Bushahara ari kuzamuka umusozi umwerekeza Kamatembe ni hejuru, yaje kugwa muri ambuscade y'intare za Sarambwe, aho ngaho ihita yamutsinda, ndetse n'abarwanyi bari kumwe 4 nabo barapfa, kuko kugeza amagingo yangaya aho ngaho haryamye Setmaiti. Ngo ariko icyaje gutangaza nuko baharyamye batagira n'imbunda n'imwe, icyo bafite ni amasasu. Sinzi ko mama 23 yakora icyo kintu, ifata abantu barasira, nimara ko baba barasira igire. Abaturage rero bavuga ko bumvisha amasasu ari guturuka hasi mu gasisiro k'Abahunde, banaza bakomera muri kwa kuza bakomera, ngo intare za Sarambwe ziva muri centre ya Gahira, muri kwa kuza bakomera, ngo intare za Sarambwe ziva muri centre ya Gahira ziramanuka zica hejuru Kamate, donc ngo zakomeje umuhanda wose nizajya guca hejuru muri kariya gasantre ka Matembe kwa muganga Salomo, zimanuka zisa naho ziri kudebordura ya muhanda. Noneho zigeze ngo zirongera ziramanuka ziza guhinguka hafi y'aga dispensaire ka Salomo, noneho zimanuka ziri kuza muri kantu kamanutse kameze utya, uri kugira ngo yinjire ku kiraro cya Bushahara. Bahita baza kuhategera izo za Wazalendo, barazitobora. Yabo uwo mukoloneli yahaguye, escortage ye irahagwa, imbunda bari bafite mama 23 irazibatwara, ubundi basigara uturambo. Bamwe bakavuga ko abo barwanyi, donc hano hari ikintu cyamaze kuba urwitwazo, kuko mama 23 irafata abarwanyi ati twe tuje kwiremeta, ariko uko baza kose bafatwa bakwizana baba baje iwabo. Icyo wenda nge nka Bemba navugaho nuko mu gihe cyose interahamwe FDLR si iwabo, zigomba gufata iya mbere zikambuka zikajya iwabo, bakajya guhinga imyumbati, bagahinga ibijumba, ubundi tukabaho neza tukarya, sibyo? Mu gihe cyose bumva yuko FDLR aribo bazafasha guverinoma ya Kinshasa, ni zero muviringo, ikizero kimeze gutya rwose, zero muviringo. Katwikomereza n'ubundi abo barwanyi rero ngo baje gusangwa hariya hejuru y'ikiraro cya Kamatembe, ariko batagira imbunda, ariko baje barasa. Ngo mama 23 yabakuyeho imbunda, ubundi ravuga ati namwe mwa baturage mwe ntabwo muzemera kugira ngo ibi bintu biborera aha bibanukire batere n'indwara, namwe muzavuga ati reka tujye kureba iyo tubishyira. Siyo bakunze ibintare yo, ntabwo byari byoroshye muri groupement muri territoire ya Rubero. N'ubundi intare za Sarambwe zikomeje kwa advancinga zinerekeza ama defense imbere, muri kwa kwerekeza defense imbere, Wazalendo nabo bakomeza, FRDC bakomeza, bivugitse ngo urabona ko bagenda bakomeza, ariko intare zigenda za advancinga, bo barakomeza, intare za advancinga.
ubona ko nacyo navuga ko ari ikintu kitoroshye hariya muri Rubero. Ibikoresho bari bamaze kuhazana, abasirikari bari bahazanye, ubona bari bashize amashari de komba n'ibindi bintu twavuga bigiye bitandukanye, ariko ibyo byose bikaba bitari gukanga intare za Sarambwe. Intare za Sarambwe zikaba zivuga ati ahubwo turabirukaho, ibirananirana rero tubafata tubahobeye. Ibintu byikoze, kamabwiza ukuri, ibintu byikoze. Kandi hagati ya Gisegeti na Corneille Nangaa, umwe agomba kurira amarira azarira imyaka ye yose. Bya biganiro byaberaga Doha birisha fifiya. Nabonye Thabo nawe yatejemo ngo ndashaka ngo ibiganiro bigomba kubera muri Afurika y'Epfo, nabyo bita fifiya. Reka mbabwize ukuri, iki ni igihugu kiyobowe n'abayobozi benshi. Kongo ni igihugu kiyobowe n'abaperezida babiri, Corneille Nangaa, Tshisekedi Tshilombo. Province ya Nord Kivu ni province iyobowe na baguverineri babiri, Bahati Musanga na Evariste. Territoire ya Sud Kivu iyobowe n'abaguverineri babiri, Busa Bwangwi Patrick, akazana Jean-Jacques Purusi, ubona ko Wazalendo bashaka kumukura ku birayi. Hari n'ahandi nabonye muri Grand Katanga n'ubundi naho ubona ko abayobozi bagiye batandukanye. Muri Nord Kivu na Sud Kivu naho ubuyobozi bugiye butandukanye. Donc impamvu ngo ubuyobozi bugiye butandukanye kuko hariho bamwe basanzwe mu kazi, nagoma 23 yabirukanye, yaravuze bati tugize amahirwe turabasanze ariko mukore formation n'ubundi nabo bari kwibona mu kazi. Hakazana babandi aribo babayoboye barangije training, ubona ko ari intare zuzuje ibyangombwa, amadubu yujuje ibyangombwa, anaribo n'ubundi umuntu yavuga ngo felicitation bana ba mama. Imirwano n'ubundi iracyakomeje ari hafi ya za Nyabyondo, ubona ko mama 23 iri gukora ikintu cyo bita gusakaja no guhiga muri za Ufamandu za Nyamaboko ya mbere na Nyamaboko ya kabiri, Ufamandu ya mbere na Ufamandu ya kabiri. Naho ibintu ntabwo ari byiza kuko ubona ko Wazalendo bafatanyije n'FDL ikuva hakurya muri Warikare bari kuza guhungabanya umutekano, ariko bafite target yo kujya kwibinka. Reka tubabwire, reka tukurikirane n'ubundi dukomeze turebe uburyo byitwaye, turaza tubahereze n'andi makuru mu